Palengke Report. It's Market Day Wednesday mga idol. Na ibang ibigat Idol Bernard. Kat intay man mang nating itata dito'y tiyandaan tilawag. Tada pa naggaraw iti presyo dagitoy. Adali makaan kaya nadabasit ngiminaan na. Una intay man natin marunggay. Magatang mo pailaang iti 20 pesos per tali. Detay marunggay bunga. Medyo limakan 80 ti per tali dati. Tatan 50 iti per tali. Detay meta pa lang iso pailaang 150 pesos per kilo. Detay siling pakbet limaka dati 120 pesos per kilo. Tatan 100 pesos per kilo. Dati meta siling labuyo, limaka, dati nga 200 pesos per kilo, tatan 150 pesos per kilo. Dati meta siling asairo, isupay laing 1,000 pesos per kilo. Dati tarong dadakkel, isupay laing 80 pesos per kilo. Dati meta tarong babasit para pakbet, medyo ngimina, dati 80 ti per kilo, tatan sanga gasot per kilo. Bulong iti bawang, 20 pesos per tali. Dati bulong lasuna, 5 pesos ti per tali. Dati kabatiti, ngimina manen, dati nga 80 pesos per kilo, tatan 120 pesos per kilo. Tati paria dadakkel, isupay laeng 120 pesos per kilo. Tati paria babasit, 80 pesos per kilo. Dati tatan 100 pesos per kilo. Himina, bulong paria 40 pesos per tali. Tati okra, himina manen, 80 pesos per kilo. Dati tatan 100 pesos per kilo. Tati pechay, 25 pesos ti per bandel. Sabong ti karabasa, 10 pesos ti per tali. Tati utong taba, 40 pesos per bundle. Dati sitaw, himina, 100 pesos per kilo. Tatan 120 pesos per kilo. Bulong saluyot 50 pesos per bundle, balangig 10 pesos per bundle, at bulong tikamutig 20 pesos per bundle. Tatay tabungaw isupay lang 25 pesos per piece, karabasa 60 pesos per kilo, papaya 40 pesos per kilo, tatay rabong 200 pesos per kilo, tatay katuday limakan dating 200 pesos per kilo, itatan 150 pesos per kilo. Sibuyas isupay lang 200 pesos per kilo, bawang limaka dati 200 pesos per kilo, tatan 180 pesos per kilo. Laya, makapayen, 200 pesos per kilo dati, tatan 150 pesos per kilo. Dati kalamansi, medyo ngimina, dati 80 pesos ti per kilo, tatan 100 pesos per kilo. Dati kamatis, isupay laeng, agay ayam, mangingga, 20 pesos per kilo. Dahil pala yung Idol Bernard, dagiti presyo, dagiti natnating, dito yung tiyandaan iti lawag, para iti price watch tayo, iti Palengke Report, dahil ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.